È pericoloso qui? Sì. Acesta este râul Nistru. Pe Fiume? partea Come si chiama il fiume? Nistru. E dall'altra parte? E Ucraina. È il confine di Stato? Sì. Avete il fazzoletto? Bella! La cantina per il vino moldavo. Eu mă teleportez în nevoie. Și la și în piscă de parlament. Eu sunt aici de cred. Это про Сороску? Конечно! Только не было кого-то. Я вам сейчас аиста покажу. Да. Вы знаете, вы видите, когда виноград молдавский? Да?